Nanikuphi umfana engivusa kathathu ebusuku ethi angigeze yena kamthinta umuntu ongekho fresh. Naye futhi avuke emva kwami naye ageze. Ngidlala iqhathanzipho lase Richards Bay. Awu vele manje ngavela kwathi angithi Richards Bay. Ngidlala iqhathanzipho lase Richards Bay. Hayibo lo yamfana bekayiqhathanzipho ukuthi unanesibhekane, yabo lesibhekane lesihlala ama cosmetics. Unesibhekana sokuthi mangabe ephuma emotweni uhamba naso. Sinento yokugcoba inzipho, sine net clip ezakhe inzipho zinqunyiwe ziyalingana. Sinento yokugcoba umlomo uhleze embambatha. Yabona le type abafana ehlezi imbambatha ama lips. Ba ehlezi igcoba. Wayilelo hlobo ke ngicela ukukutshela une mouth wash ukuthi mangabe ebathroom ufika asebenzisa i-mouth wash ayiphuze aphuze i-mouth wash agxukuze achithe lapha. Hayibo unana ngisho nesigcobo esincane ukuthi mangabe ephasha nje aphinde agcobe isigcobo leso. Mina lapho mangabe ngiphuma emotweni ngiphuma nesikhiye semoto nje indaba iphelela lapho. Anginabo bonke lobucilo anabo yena esikhwameni sakhe. Ake ngicela ukunitshela ke bafethu ukuthi ngase ngiyinyeza ke nami ngicabanga ukuthi ngiyanuka kahle ukuthi umuntu angangigezisa ngawu3 ebusukweni obodwa. Sengigcoba powder ngaphansi kotakwethu ngaphansi kwamabele. Hey senginohlobo lonke lensipho lo insipho yokwasha ngaphansi insipho yokwasha kuphi ama perfume. Hey kwahlula sengenze konke lokho umfana nje angivuse athi shona khona ngikhomba ibathroom. Ngisho noma umbona ukuthi usazumekile uzonginyakazisa nje akhombe ngesithupha ukuthi angikhombe ebathroom. Yangifrustrate ke lento sengihlezi ngikhipha inyongo ngenza yonke into. Ngidlo yogurt ngidla ini ngicabanga ukuthi uNtombi zodwa kusho ukuthi lo oxakile ovimbanisile. Kwasuka ke umfana wakhona started ukuthi angicontrol ngayo yonke into empilweni yami. Kwaqala ngokuthi angenzisa into engajwayelekile ebusuku ukuthi angivuse ngigeze nami ngavuka ngageza. Hayi emva kwaloko ke bese ngiyimfino yakhe umfana sengicontrola nami senginokumsaba yabo senginokusaba nje yabo ngihlezi ngiyiqoqile ngicheck ukuthi intoni engayenzanga kahle yini ubhebe into angayithandi ukuze ngiyenze right. Hayi ke kwasuka ke lapho umfana nje sengimfiyerisha sengifile ngathi I am nothing without lo mfana lo sengibone ngathi nje angilutho ngaphandle komfana nami sengidebejekile yabona angisanaba abangani angisana lutho nomndeni sengiqhelisanile nawo ngibheke lo mfana unokukhuluma athi mangabe umfazi wami sizoshada njengoba mina ngizokushada nje inkomo zikhona ngizoyikhipha esibayeni eLicious Bay ngiyise ekhaya kini. Kuzomela ukuthi ufocus kumina ukhohlwe into eziningi umini umndeni wakho manje. Ngaqala ke bafethu emsebenzini angisaperformi kahle at all. Kwathiwa mangabe retrenchwa kwaqala kwavelela ukuthi kunama retrenchments kwa retrenchwa mina ngedwa. Sho ukuthi kahle ngangixoshwa la kahle empeleni. Ake ngicela ukunitshela kuGayi wayititilizela ke ngami umntwana abantu. Wayititilizela ngami umfana wabantu bakithi mangabe ititilizela ngami uGayi sho ukuthi emalini vele bekakhipha kuGayi angisasebenzi manje njengoba sengiphelele umsebenzi ukuze anginikeze imali uyangigabisela ngemali ukuthi I need to behave. In uyangigada mangabe ngithenga eShoprite ngeSpar uyangigada ungikalela isikhathi ngangabuya ngalesikhathi angibekele sona ngizombona esethi memfu la engithengiza khona ezovela. Lapho angisana bangani angisana mndeni because the time ngifocus eGayi uGayi bekangistop ukuthi ngibe nobudlelwane nabanye abantu bekangistopha angisana bangani umndeni angisaxhumani nawo nje umndeni yabo sungibona njengalento ezitshelayo nje you understand. Sengibhekene noGayi akasekho omunye umuntu engiventa kuyena sho ukuthi uGayi uyangidina bonke lobuhlungu lobo ngibugqume ngaphakathi. Kukona konke lokuhlukumezeka ayikho nje into ethi iphume ebudlelaneni because ngiyayibuza ukuthi mangase ngiphume kulobudlelwane ubani uzongithanda mina ngile ntombazane egeziswa kathathe eshaweni sho ukuthi ikhona inkinga enginayo sho ukuthi sikhona isimeli enginaso. Just that mina angikho aware ubani uzongithanda naloso simeli ungcono udevil omaziyo nodevil ongamazi. Yabona ubhlungu angizwisa bona ngibe ngimxolele ngithi hayi ngoba vele umelana nesimeli sami ngizothini.
Sesihlala ndawonye ke mina noGuy vele full time, sihlala ndawonye full time, uyangixova nje ubusuku nemini. Hayi uGuy aqaleka velane nje amuve kamakhelwane, ambohlala kamakhelwane ehlele nje nenye intombazane endala kunami, endala futhi nakuyena. Ayihlalele nje umbone ukuthi hayi lo uqonda ukucika mina, ahlale nalo ntombazane. It's when I've realized ukuthi hayi nako ichayile sekumele ngiphume kulobudlelwane, and uGuy ungidamagile emotionally, wangidamager, wehlisa i-self esteem. Yabo sengiyibona nje ngimvithilika engento yalutho. Ngibona nje ngivithilika engento yalutho. Ngicela ukutshela bese ngicontrola nokuthi ngiqokani, sengiyashuqula mina ekhanda ngiyathwala, uthi ngipracticeela ukuthi mangabe sengithathile Richards Bay bazothini ama-in-laws ngingathwali. Ngisho ngiphuma ngiye-mall iduku ngilibeka la. I-makeup is no longer allowed. Kumele ngigqoke ingubo ezinde. I-happiness ayikho, angisagqoki ngisho kwa-smile-ke lesi. Ngavuka ngelinye ilanga ngapakisha ingubo zami zonke ngahamba, because uGuy bekabuya abuye nalesalukwazana sakhe isigogwana sakhe esisha bazongithuka athi you are nothing without me. Angithuka ngiphose ngemali ebusweni uthi angihambe ngiyothenga ukudla, athi awulutho ngaphandle kwami, awusoze waphumelela. Yabo nje ehleze nochuku uGuy. Ngavuka ekuseni langa thizeni ngathi yazi ukuthini, nginekhaya noma thiwe ekhaya basangizwisisi kahle, ngizobuyela khona ngihambe ngoqala kabusha impilo. Ngiqale kabusha impilo and look for a job. Kubukhona angizange ngayithola i-job because like I was so heartbroken. Bengiyinto depressed, yabo nje benguphisi lokhuni. Yalazi uphisi lokhuni, a piece of wood like oyicoshe ehlathini. I was just like that. Ngigowa empilweni, ngidepressed, lo muntu engimoshile, sengiyibona ngingelutho, ngiyinto yalutho nje. Shukuthi mangabe ngibuyele ngasekhaya ukhona umfana wehleze engifuna nje ngisayingane. Hayi lo mfana aqhubeka angalilahla ithemba, angaphelelwa ithemba, abe nami lo mfana kuze kugcine sesikhisa naye ngelinye ilanga. Hayi senza inkonzo. Hayibo umfana ebusuka ngivuke ngihamba ngiyogeza, umfana athi msangano umuntu lo wenzayo ukuthi wena uyavuka ebusuku kancane uyogeza. Hayibo ngimbuza ukuthi kanti isimeli asixakanga yini, athi umfana isimelisani lokhuluma ngaso. Hayibo ngibe confused ngalento le esho umfana ukuthi isimelisani. Ngathi mina for years kade ngivuka ebusuku ngigeze kathathu, ngigeziswe kathathu. Umfana zangicuphela i-alarm lokuthi ngiyogeza. Nami ngize ngitshela mhlawumbe ukuthi ngivimbanisile yabo embedeni. Weqala ahamba ayogeza nami mangabe ngigeza, emva kwamageza kwaya avuse mina kuphela ukuthi ngihambe ngiyogeza nengasayi kuyogeza. It's when I've realized ukuthi hayi man labafana laba sibanikeza too much credit, sibanikeza kakhulu indawo empilweni zethu nesikhala, baze bafike basidamage, basidestroy. Because kwakumele ngibone ukuthi u-red flag kwaseqaleni ngenkathi engivusa kathathu ukuthi ngihambe ngiyogeza. Kwamele ngibone ukuthi iwona red flag loyo, ukuthi bekathola indlela zokuthi ufuna ukungicontrol. Kwakumele ngibone ukuthi inkinga ingakuyena from the day engi-abuse ngazo zonke izinto, engitshela ukuthi angikho muhle, engitshela konke lokho, kodwa usaqhubeka usathandana nami, kodwa ungitshela ukuthi angikho muhle. Kwakumele ngibone indlela engangiphetheke ngayo, ngithukizanya ukuthi lokhu akukho healthy. Ngingamnikezi too much credit ukuthi acontrol impilo yami, because iqhamukaphi lento yokuthi intombazane mangabe ihlukana nomfana ibe depressed, kodwa abafana abahlukana nathi nje baya move on kusasa. Lokhu iqhamukaphi lonto? Why kumele thina sigowe izinyanga ngezinyanga wale umfana nje move on athola omunye umuntu? Wena usagowa uthola umfana ususe-engagile somewhere. Mhlawumbe nathi kumele siyibuke igebe nengxenye esibanikeza lona abafana empilweni zethu. Angisho ukuthi ningabathandi, angisho ukuthi abangathandiwa, kodwa ke sengithi asike sigade lapho ukuthi iphambana kuphi. Why sibanikeza amalungelo amangaka empilweni zethu ukuthi they can even destroy our life? Because impilo yami iyadamejeka for a very long time. Sengithandana nomuntu ongithandayo, ongibekezelelayo, nani, kodwa I was still damaged. Kwamele ukuthi ngihambe ama-counseling, ngihambe indawo zama-trauma, ngihambe ini because umfana bekangilimazile, engilimaze ngaphakathi, waze walimaza nokuzethemba kwami.
ngendaba zokuthi nje ngamnikeza isikhathi, ngamnikeza nesikhala to take control empilweni yami. Umfana waqala wafuna ukucontrola ngendlela ongajabulile ngayo empilweni. Xuma istaff. I-red flag lo muntu. Xuma istaff uphuma. I-red flag lo muntu. Ayike kanti anizwanga-ke okukhulu nangoku umfana useyazingela kusezingela mina nesoka lami. Useyazingela usesifakela ama-threats ukuthi umuntu wakhe loyana wazakhela loya muntu ukuthi abe umfazi o-strong angeke azothathela umuntu. Kusho umuntu ongishilo mbojola kaNesidom. Ngicela ukunitshela ukuthi ngaze ke ngamfakela i-protection order wayiviolator waboshwa. It's when ke ngathola ukuphumula away from umfana. Ngikhuluma nje ngisothandweni oluhle, othandweni lomnandi ne-childhood sweetheart yami. Ngiyayicabazela ke bafethu edrobheni. Anginakile, angikho ngisho nokuba kwi-man hunting mode. Ngihlangane nongqwazi lensizwa, luvelene lume phambi kwami. Ubhuti wakhona yena akekho muhle, yabona ilabantu ababi abanobubi obuhle. Uyabona lobubi nje obukhuluma imali, ugqoke izinto ezibizayo kusuka phansi kuya phezulu, umnyama. Kodwa nje lobubi lobo obuhle ombona ukuthi lo muntu lo unemali, yabona noma ehlinile nje lokuhlina kwakhe kuyakusmayilisa. Hey, mina ubhuti wabantu angimazi ukuthi ukhulume wathini. Ngizwe nje esethi ngiyakutha ngaqedelela mina ngathi nda. Angibuze ukuthi ngabe usiso muhle kanje ubhizi ngani etown. Hayi ngimtshela ukuthi hayi bese ngiqedile sengiyimisele ngokugoduka. Athi yena hayi ke ngicela ukugodukisa. Hayi bafethu ngivume ngigijima phela ama 2000 la ngaphandle indoda nje ithi qhamuka ebeyikotela indoda. Wena usazolinda uthi uzohamba wocabanga or ulinda 3 months indoda iyahamba ngala. Cela ukutshela bafethu mesifike emotweni yakhe yazi kunjengoba kade ngicabanga lo bhuti ukuthi unemali. Uhamba nge-VW enamapayipa amabili ngemuva. Siyahamba ngendleleni yabona lo bhuti lo akakhulumi kakhulu yabo ile nhlobo le ekhuluma izwe elilodwa elishiya ispace angahlapha usefuna ukuthi uyicabange or lelo lizwi lelilodwa livelana ehlale enhlizweni engathi nje ushinto enkulu. Hey bafethu endleleni we are jamming udlala umusic omnandi usadlala ingoma lezi zakudala ezimnandi yabo old school yabona nje ngikhumbuza ngezikhathi zami phela nami. Cela ukutshela ke siyahamba ke nje kumnandi uyongibeka endlini. Shokuthi bafethu mina noBaloyi sesiyathandana ke manje. Sesiqomeni ingcaca ke bafethu uBaloyi aka romantic kanje uyangikhipha wena emamall ungikhipha emapaku ungikhiphela kuphi uthenga kwasani. Uyayazi indoda eunderstanda ukubaleka kokuthi wena njengomuntu wayo ni scroll nje nihambe nobabili abantu benibhekile benibona ni scroll nibambane ngezandla. Baloyi was that type of guy. Cela ukukutshela ke mina sengikhathele phela ukuthi siloku sihamba amapaki siloku sicofana la emapaki siloku sidla ukudla okumnandi ngiloku ngithengelwa into ezibizayo. Hayi mina sengifuna phela ukuthi ngiyiswe ekamereni. Yazi nganke ngimbuke ngamehla ekamera nje ngithi indoda ayihlampe namhlanje izothi namhlanje ngigoduka nawe dololo indoda. Cela ukukutshela ngelinye ilanga ke impela nje sasisidla ngabe ukudla eceleni ngathi mina ngikhathele ukudla sengifuna lokho okunye. Ngagona kuyena uBaloyi ngambuka emehlweni ngamuthi njo naye wabona ukuthi hayi lokugona lokhu kuyakhuluma xoxa indaba waqala kudaba lakho uBaloyi. Ngiyabona ukuthi la mehlakho lawa ayakhuluma afuna ukuthi mhlambe sihambe siye ekamereni. Ngaphambi kokuthi siye ekamereni because ikamera is a big deal into enkulu kabi for mina. Ngicela ukukwazisa ukuthi mina nguhlobo lomuntu onjani. Mina njengoba ungibona nje engathi nginesimo soku-afford zonke lezi zinto lezi ngiyisebenzele kanzima kodwa hayi ngendlela edecent. Ngisigebengu ngibamba inkunzi nje ngiyarobha ngisigebengu nje esikhulu futhi esitshontshayo esiplana ama-heist esihlukanisa amabhenki isigebengu nje eserious. Kuleyo moment bafethu mina uBaloyi bese ngigcwele ngaye bese ngimthanda ngathi akufo okufayo
kusizana ukuthi ube nesoka elingenampatho kodwa elingasisona isigebengu, unesigebengu esinempatho, ngathi ayikuyobonakala phambili, akufo okufayo bafethu. Ngathi nje ngigcwala ngeghost, ngathi nje ngigcwala ngeghost. Cela ukuntshela-ke sifike-ke endlini yabaloyi, hayibo bafethu, irumunyana nje, hayibo, kodwa mulibhekile phakathi line-furniture expensive. Kodwa ngibuye ngisho ngithi phela iyigebengu hlezi ziney'mfihlo, ngathola ukuthi leli room ilona la acasha khona. Hayi-ke bafethu, ngicela ukuntshela ukuthi it was fire, it was magic. Hayibo, ubaloyi wayishaya into yakhona, ngazi noma mhlawumbe bese ngigcwele kakhulu ngaye noma yini. Ngicela ukuntshela-ke mangabe sesiqeda-ke lapha nami sengiyibona ukuthi ngumem, sengigqoke ishethi lakhe. Sihleli laphayana-ke siyabhema-ke mina nobaloyi. Useyangixoxela ukuthi yazi nje sesiqala ngavelane nje ngaba spiritually connected to you. I am so connected. Mama ngigcwele ngawe, mama ngiyakuthanda. Kusho ubaloyi. Cela ukuntshela ukuthi ubaloyi-ke aqaleke manje ayikhiphe indaba ayiqhulule, akhulume nje ngobugebengu bakhe, angichazele ukuthi usebenza kanjani, angitshele athi manje ngivulela isifuba sakhe athi you are the one, you are the one, ngifuna wena, ngiyakulobola, ngiyakushada. Mengibuya nje kwenza le heist siyashada mina nawe, ngiyakulobola, same day siyashada, same day sisakhumuzi siba nabantwana. Shokuthi ubaloyi-ke usehambile-ke uye kule heist le athe bazongqezula khona amamiliyoni. Ayike ngiyimemu-ke nami ngiyapheka-ke, ngifuna nje ukwenza ukuthi mekabuye ekhaya abuye nje yabona kubonakala ukuthi simjabulele. Kuphi khona ubaloyi akazange abuye. Lungishaye bafethu uvalo, ngahamba ngaya eBhayi eseduze nami bafethu, ngafike ngathi mimiliti lento le ephonswa ayishutha. Hayi kwangathi ishutha iza kancane, ngathi lethana amasavana wabekeni la kagcwala itafula. Hayi bafethu ngawancela amasavana, ngawancela, babhiza abantu endaweni eBhala bayadansa, abantu bajabulile. Uyabona abanye bashaya ikomoto ngalana. Hayi mina ngalana nje ngithi isavana nkosami ngicela ungiduduze savana, lapho uvalo lingenzani ukuthi inkosi kodwa simakade ngicela usindise lesigebengu. Ungangenzani baba ungithathele isigebengu usungiphile sona. Ngiyaqala mina uexperience uthando nje. Cabanga bafethu usukhulekela umuntu usibaba ngicela la ntshontsha khona ntshontshe kahle simakade. Ey bafethu ngize ngibuye endlini-ke sengiyijubile-ke manje sengilele-ke ukuthi hey nanti isoka lingabuyi, kuzomele ngibe used to this because ngithandana nesigebengu, isoka lami isigebengu. Hayi bafethu ngisalele kanjalo endlini afika ubaloyi angene bafethu ubaloyi hey ngijabuleka ngivuse sihlale phansi iheist was successful. Mekafika nje angitshela ukuthi hayi bafethu mamazi ngithole ishaqana amamiliyoni because laphana besiyorobha iShayina, ama-China anemali kakhulu futhi akheless, bekuyiheist enkulu leyo. Ngicela ukukutshela-ke angitshela ubaloyi ukuthi imali yakhe uyifihle kuphi. Uthe nje eqeda ukusho ukuthi imali uyifihle kuphi sezwe ama-helicopter, sezwe iy'moto zamaphoyisa ey'ningi zigcwele ngaphandle. Waboshwa ubaloyi. Futhi mangabe efika ejele bangadlala naye kwatholakala kwavumbuka amanye amacala. Kwathiwa nje uzothola udilika jele. Ayi bafethu sengihleli laphayana ngine conversation nami. Ukwabona uxoxa nawe qobo lakho. Mina nje uhlaleleni le ndoda le izohlala ejele udilika jele. Uzoloku uhleli la erumini layo uthembekile. Imali yabola laphaya. Hamba uyolanda imali. And then wenze enye into ezo replace le yamali ukuze mangabe kwenzeka mhlawumbe ngelinye ilanga le ndoda le ithi hamba uyolanda le mali ube suyo replaceile. Hayi okunye kuyaphika ngaphakathi kimi le ndoda le ingithandile bafethu ukuze kube kusegcineni. Kodwa futhi nje kunezwe lisi sekuyikona ke egcineni ke manje. Hamba uyolanda imali intombazane ndini. Ngudrive ke bafethu u2 pipes wale ndoda. Ngiyahamba ngiyala le ndoda ithi fihle khona le mali. Hake bafethu imoto bisayintsha kuyavuma vele. Mengifika emalini ngicela ukuntshela ukuthi mengibuya sengizivula isikhwama ngangibuye nezizumbulu bafethu. Hayi imali yokudlala, imali enjengemali. Ubaloyi bekangangitshela ukuthi umalini laphayana because naye beyangasisho bengakayibali. Waboshwa nje engakayibali. Ngicela ukuntshela ukuthi angithenganga isithabathaba somuzi oseduze nolwandle with an intention yokuthi ngiyawushintsha lo muzi ngwenza ihotela. Hake bafethu
Kusenjalo ngisahleli-ke lapha esithabathabeni somuzi wami ngisaplana ukuthi nje leli hhotela ngizolenza kanjani yabona. Ngithenga umuzi yabo lo muzi vele nje ongawenza vele ihhotela osesimweni. Ngithola i-call ngisendlini yami ngisesithabathabeni. Uyabona mani le call inamba engayazi. Ngisayibuza ukuthi ubani lo. Ngibambeke i-call. Guess what? Ubaloyi. Ubaloyi uthi laphayana uboshwe nommeli omkhulu kabi. Lo mmeli uyamtshela ukuthi nje lecala leli kumele enze i-appeal, angakwazi ukuthi aphumelele alinqobe aphume. Waze lo mmeli wamtshela ukuthi ubani ummeli ongamsiza, ummeli oppositive or powerful. Ubaloyi ungifonela ungitshela ukuthi sithanda sami hamba uyothatha imali la ikhona. Ukhokhele ummeli thizeni izumbulu ashimali engaka ukuthi ngifuna sebenze ngayo yonke into anayo empilweni ukuthi angikhiphe la ejele. Ubaloyi avelana izwele efonini ukuthi izwi lami lilongabaza. Athi sithandwa sami ngizozwa ngawe-ke kusasa sufika nommeli la ejele. Hamba uyomfuna khona kwanamhlanje. Cela ukuntshela bafethu ngathatha amalanga mina ngingayenzanga lo nto leyo. Shukuthi ubaloyi abone ukuthi hayi la ngiyamshaya ngiyamnokha ngimshaya emva kwendlebe. Azame omunye umjitha wakhe ukuthi ahlanganise le loya. Ngifike-ke emva kwey'nsukunyana ngize kubaloyi ngisho ukuthi hayi le loya le angithulile ngoba ngithuli ngisayifuna umuntu wami ngisayifuna. Ngisabheka yona yazi ngibhizi ngiyayifuna le loya angazi noma isishonile noma isiyathutha yini. Ayikho yini mhlampe enye iloya ongangitshela ngayo or ngifune noma iyiphi isithandwa sami iloya. Phela mina lapho sengicabangela ukuthi hayi ngizoyifunela yami iloya eshibhile vele ubaloyi unecala wabanjwa ezokwenza sure ukuthi uhlala lapha ejele ngoba imali yakhe sengiyithathile phela ngizokwenza njani. Kanti ubaloyi uzoyenza lento le behind my back. Uyasazi isigebengu sihlakaniphile. Wezwa lokho kwangigabaza evoicini yami ngosuku lokuqala wabona ukuthi ikhona inkinga ekhona. Umngani wakhe ababamba nama-heist sebethembisene ukuthi bazobamba enye i-heist yomhlaba. Umngani wakhe akaboshwanga ubafana ubaloyi waboshwa. Shukuthi umngani wakhe ufuna bamboshaya i-heist yomhlaba ingakho emsizile ukuthi aphume laphayana-ke ejele. Shukuthi ubaloyi uyaphuma behind my back mina angazi. Kunale RDP ebenginayo kwakuyikhaya lami lakudala yabo before ngithenga isithabathaba kwakuwumuzi wami. Ngangihlala endlini abafana ngiphinde ngihlale ku-RDP yami. Ngicela ukukutshela ukuthi ubafana ubaloyi wafike wayithi bhu phansi ngomlilo wayishisa i-RDP yami. Shukuthi he was sending a message to me. Kwavela nekwacaca ngahamba ngathi ngiyomcheck ejele ngafica kuthiwa uphumile ngempela. Ngabona ukuthi kuzomela ngimtrace ukuthi ngaze ubaloyi ukuphi kwenzakalani kanjani. Angisho ubaloyi wayengitshele sonke isitori kusuka nokuhlala ukuthi ubani ade behamba nabo bagebe ngenobani wengasafihli lutho. Ngahamba ngayo spayisa lo mngani lo omkhiphe ejele. Babamba lo mngani ngase ngithola i-opportunity ke mina yokuthi ubaloyi ngimthole seyedwa elahlisa yidi. Ngagadla. I killed him. I killed him because okulandelayo bekuzolandela mina. Ngagadla kuqala. Cela ukuntshela ke bafethu ukuthi sengisele ke manje namamiliyoni ngiphethe manje leli hotela elikhulu. Hey bafethu imali yegazi iyakhuluma. Imali yegazi ayikwazi ukuthula. Imali yegazi iyakhuluma. Ngiyayidla kodwa kunalento ukuthi hayi phela kunesidumbu esilele phansi ukuze mina ngiqhubeke nalempilo yami. Kanti lo mngani kabaloyi engambophisa ngathi inombolo ejele yaphuma ukuthi umine engamfala kahlisa yabo umine nje ngakhuluma zonke le ndaba waze wafala kahle. Hayi ke bafethu umuntu kanti uzophuma ngenxa yokushoda kobufakazi. Mina ngazi ngiyaqhubeka nelife yami. Cela ukuntshela ukuthi esikhaleni sikaNtombela kanti umuntu uyangiplanela ukuthi intombazane ndini siyohlangana. Angeke thina sidlala intombazane owumasigebengu. Ayike umfana wabantu
angiplanele mina ngazi lutho ngidla life nje as usual impilo iyaphileka kumnandi umfana wabantu ngicela ukunitshela ukuthi sahlangana-ke ngempela esikhaleni sikaNtombela. Hayi umfana wabantu ngicela ukutshela wangibophela emotweni wangihudula ngemoto bafethu. Wangihudula ngemoto wangithatha wangisa komunye umuzi osekugcineni nje komhlaba ongena roof umuzi abandoned ebusuku. Hayi umfana wabantu bafethu angangishayi ukuthi mhlawumbe uyangishaya bekadila nje nendawo ezibalekile ukuthi uzovela angiphule lapho mhlawumbe nje uzongiphula iqakala ngiqale kancane angiphuka iqakala. Hayi bafethu lapho ngikhala umnqayinqayi uyabona nje lo muzi ukuthi sekwathuthwa ngalana ngathi kwakuyile mizi ledliwe yikhukhula bafethu. Akaphethe sikhali lapho ubhutiza uyangiphula nje ngiqala kancane lapha ngiphula umuno lapha enyaweni angithi iqakala ngithi idolo unyuka nami uhamba kahle nami. Yazi mangabe ngiphula wathi mangabe sengiphula idolo wahamba usuku waphinde wabuya ebusuku ngakusasa ezoqhubeka la agcine khona. Sho ukuthi emini bafethu ngihuquzise kwenyoka lana ngihuquzise kwenyoka akuhambeki. Ngiyahuquza ngithi kwasicabhana salomuzi esihlephukile uzivalile bafethu usivale uthenkwi akuhambeki. Ngithi ngiyaguduza kulomuzi lo ngihamba ngiyahuquza okwenyoka kulomuzi lo ohlephukile owili. Hayi bafethu inhlahla yami ngicela ukuntshela ngabona isidindi sommese ohlephukile. Sho ukuthi angisho kwakuhlala abantu la kwamukisa izikhukhula. Hayi ngisithathe lesidindi sommese ngisifihle la ejezini la bengangigqokile. Ayikibuyeke indoda-ke onemishini sizoqhubeka-ke ingitshela ukuthi hayi namhlanje mama sizophula isingenhla nje mama ngiyokuphula nje ngikuphule ngizole ngihamba nje mama ngifuna ukuthi ubuze ubuhlungu angifuni ukuthi ngikubulale ngifuna nje ubuze ubuhlungu ubuzwe uze uyifele wena ngeke mina ngikubulale. Ngicela ukutshela kizeke indoda ingisondele iyathi mingisondela bafethu ngasibhula ukuxela lesinqinjana sommese ngasibhula ukuxela bafethu kuyona indoda le iyaze yafa indoda sekuneyidumbe ezimbili ke phansi. What do I do? What do you do if you are in my situation? Ushiya isidumbu lapho ori ubiza amaphoyisa. Ushiya lapho isidumbu or ubiza amaphoyisa. What do you do? Hayi ngashiya lapho ke bafethu isidumbu. Ngashiya lapho isidumbu and then ngahamba and then ngathi yabona ke manje le conscience le ngidlalayo senginedumbu ngaphakathi kuyomele ngiphume kuyomele ngiqine. Ngakhipha lo bastard intombazane ngaphakathi kumina that dirty girl ngathi mina ngajola nesigebengu ngasibulala nasi sinyede sizama ukungicathamela sengisibulele. So ngizosukuma ngizophakama ngizoyilapha ngibe right le ngiphulwe khona mase futhi ngiyahamba ngiyoqhubeka nebusiness lami neshishini lami ngiphile nje as if nothing happened. Kuthiwa impilo inezihibe. This is part of izihibe izona izihibe ke lezi and ngizoyinqoba. Yo akekho umuntu okhohlakele njengomuntu wesifazane and akekho umuntu onesibindi njengomuntu wesifazane mangabe seyimisele. Ngaqhubeka ngibona impilo yami engathi nothing happened engathi akaze kwenzakale lutho. At the back of my mind impi inqotshiwe sengiphilela impilo yami ke manje sengiphilela life. Uyabona la eceleni kwehotela lami there is a vacant land. Yazi sengiphila nje ngikhululekile. Angaze ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngaba khona umuntu ongathenga this vacant land azoba icompetitor yami. Hake bafethu ngibone ukuthi abantu abanemali bese bebonile ukuthi okay my business is booming and nabo bakha ihotela elifanayo nje nelami and everything elifanayo kwasala ukuthi bona benza ama price aba cheaper and ba offera more. Khathi nangu umuntu ezongichukuluza nangu umuntu engisukela inyoka isemgodini. Yo bafethu la ekunokuchitheka kwegazi once wachitha igazi liyohlezi likuzingela lifune ukuthi uchithe more blood. Yazi igazi liyakuzingela nangu umuntu engisukela wenza the same building as my own building kwahluka amagama. Ama price akhe ehla kakhulu bafethu. Izinto ayi-offerayo zaba more than mina lezi zinto lezi engiyi-offerayo.
Yabona ama-client amakhulumeni la kade kuyiwona ngifakela kakhulu imali, uthola ukuthi uhulumeni uzobhukhela i-department yonke, angazi bazoba ne-workshop or bazoba nani nani for the whole week. Asuka-ke manje ama-client amathutha aya ngala. Sekunama-walk-ins nje ambalwa yabo, kanti mina bengidlisa ngama-client a-government. Imhlola-ke le. Angimsoli naye uhulumeni uyale kuchip ngakhona. Imhlola-ke le. Kwamele ukuthi-ke ngimake i-territory yami ukuthi la akunamuntu ozodlalela ekhanda lami. Akunamuntu ozozenzela umathanda. Kwamele ukuthi ngishaye ikhanda. Ukwabona mangabe ushaya ikhanda lenyoka noma kuthiwa inyoka iwumbumburuzi kanjani, kodwa mangabe ushaya ikhanda the entire body becomes useless. Kwamele ukuthi ngishaye ikhanda lehotela ukuze the entire hotel become useless. Abantu babuye beze ekhaya la abaqala khona. Futhi mina ngangifuna ukumfundisa isifundo ukuthi angijwayelwa kambi. Mhlawumbe bafethu lento yami yokubulala biqonda ukuthini, mhlawumbe senginequnga or what, understand. Hake bafethu ngicela ukunitshela ke ngenze njalo, ngishaya ikhanda ngempela. Ngishaya ikhanda, hake mase nami ngidlala igame yakhe ke le akade idlala lo muntu. Ngehlike even more than lo kade kwehlikileke. Ama-client amabuye ke bafethu eze kumina akasekho. Ihotela umuntu okade nombono wehotela sebeyazama bayapatanisa, kodwa nje nami sengiyababhitha at their own game. Ngicela ukunitshela ke bafethu, kanti mina angazi ukuthi nje kunophenyo olunzulu, olujulile, oluserious, oludeep, oluphenywayo. Yonke imino yaze yakhomba kumina ukuthi yimi umbulali, kwazi kwathola ngisho nobufakazi. Angisho phela ngisigebengu esingaphasile, ngisigebengu lesitshela ukuthi in kanti angazi ukuthi kunochwepheshe abakhulu abadlula mina. Bafethu, imali yegazi iyangibeka lapho ukuthi ngakhulu ukuthela ke ejele. Ngakhalakathela ejele. Ukuthi ke lamanye amacala ke asevuswa yini? Lawa amanye ukuthi isidumbu lesiyana ngathi nayi i-DNA yami yatholakala kulesiya sidumbu lesengangisibulalile le. Or ama-fingerprints or ini angisho phela angisiyo clever, ngathi ngiyasula kanti kuney'ndawo engasulanga kuzona. Angazi ukuthi yini into eyangihlanganisa mina nesidumbu salo yamlisa kanye nesakhe futhi uba loyi. Ngavukelwa impahla yamacala ejele. Hey bafethu, mangabe sengingaphakathi ke ejele, ngicela ukukutshela ukuthi laphayana ufika ukwatile udiniwe. Uzugcina usuhlala phansi. Uyibuza ukuthi kahle kahle lento le iqale kuphi, iqale nini. Yazi bafethu, lento le yaqala from that day ngithanda izinto engayi-afford. Ngithanda ukuthola izinto zamahala, ngithanda mina ukuphemparishwa, ngithanda ukunikezwa leya life. Hey bafethu, yazi it's when I've realized mase ngisejele ukuthi ungayithola nje lo mpilo, but impilo emnandi uyayisebenzela. Uyayisebenzela impilo emnandi, hayi ukuthi usungaze uyilahlele esigebengweni pho. And isigebengu sihamba namadimonaso nje lawa akwenza ukuthi nawe into ezincane ungayibuki njengento into ezinkulu, ungayibuki njengento ezinkulu, uyibuke njengento ezincane. In such a way that ukuthatha umphefumulo womuntu ngiphinde ngithathe nomunye umuntu, ngingabiki indawo, ngikwazi futhi ukuphinde ngiqhubeke ngiphile. Ngabona ukuthi yonke lento yasukela ekuthandeni izinto. uNkulunkulu emuhleke nami wanginikeza i-second chance, ngaphuma ke ejele at the age of 53. It was so hard ukuqala impilo kabusha ngaphandle. Kodwa ke akukhathaliseki ukuthi umdala kanjani. There is a second chance to start again. Qala impilo epure, a very clean life. Awungitsheleke lapha kwi-comment section if wena wawungimina wawuyokwenza njani ngemali yabaloyi. Wawuyomkhipha ubaloyi ejele or nawe wayoyitholela thathela imali avalele ejele, uvala umlomo, udla imali, usula umlomo, because ikhona le kwaqala khona inkinga. Umina wena wawuyoyenza njani? Please just tell me down below. Usongundlebe uthola ulift osuke emakhaya unibhekise edolobheni. Cabanga ke bamjikijelele emva kwe-truck elenga imhlwehlwe yenyama ngoba imali yokugibela eyanele bekade engenayo. Mekafika ke edolobheni esuka emakhaya uthemba ukuthi khona i-address abamnikeze yona ukuthi omunye womakhelwane uhlala kuleli khele eThekwini,
uthemba ukuthi uzofika aqubise khona ebebheka umsebenzi phela. Hhayi-ke ngicela ukukutshela ukuthi zayima emthumeni esebheka le address. It looks like bambhale i-address nje engasile address engekho eThekwini. Walidilaya kwaze kwavuvukala iy'nyawo esehambe bathaza ebheka le ndawo, indawo ingekho. Wagcina eseqalaza nje ukuthi noma nje ngike ngibona umuntu engimaziyo mase ngicela indawo yokulala ngize ngithole itohwana okwesikhashana. Laze lafika-ke intambama nobusuku uSongundlebe engenayo indawo yokulala. Waze waquba khona-ke emgaqweni emafuhlufuhlwini la ekubekwe khona udoti umgqomo wezibi ukuze angabonakali phela naye esaba nje ethukile iqala lempilo ukuthi angabi nalo uphahla ekhanda lakhe. Kodwa uzothini-ke mangabe ufuna amadlela abuhlaza kuyasetshenzwa kuyabekezelwa izona ingqinamba-ke eziye emadlelweni abuhlaza. Esafocobele lapho-ke emaplastikini adoti kufika omunye ubhuti-ke uHugh igama lakhe. Sebeyaxoxa-ke manje uthi hayi bo yazona it's first time ngikubona la mgqomeni kanje. Lana akujwayelekile ukuthi kuhlala amadoda afana nawo. Kuyidlalela amaphara lana izinto nje oyibonayo ukuthi zidlela iglue. Wena awubhilongi la yindaba ndoda. Asho-ke uSongundlebe ukuthi nawe ngathi awubhilongi la ngiyakubona ukuthi ugezekile nje. Nesikhumba sakho sixoxa indaba usiye umuntu ongabulala emgaqweni. Achazeke lo mfethu uHugh asho ukuthi imfethu ukuthi mina khona ighost la isimokolo ebekade ngisiphusha manje ngumuntu nje ophusha isimokolo so manje ngaseke kwaba khona icala njengoba ngila ngiqubisile nje kweinsukwana ngicashile kweinsukwana akekho umuntu ongabheka suspect emgqomeni and then iphoyisa lami engisebenza nalo ngilikhokhelile ukuthi lintshontshe ubufakazi laphayana licime i-evidence lilahle bonke ubufakazi. So once lathi yonke evidence isilahlekile ngizobe sengiyabuyela-ke endlini yami. Nobaloyi-ke nalibeke udaba lakho ukuthi uze lana uzobheka amatoho. uHugh athi yazi ukuthini ndoda mina ngishaya iSpanish kanje ngishaya iSpanish kanje ngiyaganga mina nginomuzi omkhulu akusiwona wodwa nginemizi ngineyimoto kunayo yonke into nginamaphoyisa angibhekelelayo nginey'nyanga ezingihambayo ezenza sure ukuthi iphithiphithi njengalezi iyona inyanga yami ethi angiqubise la emgaqweni okwey'nsukwana ngoba amaphoyisa angifunisa okwenyama. So-ke ndoda mungamind once everything isibuyele esimweni ngingahamba nawe ngibuyele nawe endlini ufuna uhlala endlini yami mhlampe-ke ngingakudwadla-ke ngakuphi ijob yabona into enjengalezo sisebenzisane bra yazi ukuthola imali enjengemali hhayi mina ngikhulumi ngamasenti ngikhuluma nje ngomholo oholo umuntu unyaka wonke wena uthole ngosuku olulodwa. Maduzane uHugh athola umbiko wokuthi into zakhe seyilungile. Ayike uSongundlebe bahambe noHugh baye emzini kaSongundlebe. Mebefika laphayana bafethu umuzi isesilungwini uqobo umuzi wakhiwa olwandle imoto ithe chithisa ka. Yabona nje leya muzi muhle uyathutha ushayisa ngovalo. Ukuthi kunomuntu omnyama ocebe kanjena madoda. uHugh ukhuluma noSongundlebe-ke uthi khona inamba ephumile. Sekukhona inamba ephumile khona la kumele sihambe siyorobha khona imali yakhona idlula o2 meter. So mangabe siyithatha le mali sobe su4 sohlukaniselana 500 ideal nje engakusukumisa leyo Songundlebe. Hey uSongundlebe imthuse lento uthi kunento enjengalezo athi mesibanjwa ijele awulisabi yini athi uHugh khuleka kuzomela sihambe siyogqirha kuqala siye umuntu wami ozokwenza sure ukuthi mhlawumbe mesingena lapha sicava izinto akekho umuntu ozosibona bazovelane bangaboni nje babona izinto yimuva singabonakali nje noma mangabe kuwukuthi nje singabambeki. Kuhanjiwe ngempela-ke kiwe enyangeni uHugh ayikhombisa uSongundlebe. Mekafika kuSongundlebe laphayana-ke enyangeni inyanga imtshela ukuthi imbuzo ukuthi iliphi ibhizinisi olenzayo because mina ngenzela abantu abanebhizinisi la. Asho-ke uSongundlebe ukuthi mina ibhizinisi anginalo kodwa ngiyosiza umnganami ebugebengweni abayobenza. Lithi inyanga hawu kumele ube nebhizinisi and then mina ngizobe sengibless ibhizinisi lakho. Mangabe umbulali obulala abantu wazi nje ngithwalela ukuthi ngiyabulala ngifuna ukuphihliza kwasana. Mangabe une-restaurant or une-tavern uzothwalela ngithwalela i-tavern yakho in hamba uyovula ibhizinisi ndoda ungayenza le heist yakho yokuqala ngizokuprotect mase uvula ibhizinisi-ke. Ubaloyi-ke waya-ke esithwalweni
lesithwalo sakhe-ke bekade sinemqathango ukuthi ukuze silaste forever kuzomela ukuthi enze ezinye izinto ey'faka i-DNA yakhe phakathi. Ngelinye ilanga-ke sho ukuthi mina ngihleli-ke kwenye indawo, angeke ngize ngisho ukuthi i-bar kodwa it's a bar. Ngizoyibambela ama-drinks ambalwa, angizile ngisho nange-manhunting. Ngiyayishayela ama-drinks, ngiyazizwa, I'm feeling myself. Nangu u-waiter, she keeps on bringing the drinks noma ngingakawa-odi athi kunogayi ongi-odelayo. Sho ukuthi kumnandi-ke that day vele kugcwele kuvalwe ngesidudla emnyango. Nje kumnandi, i-vibe imnandi, abantu bajabulile bayayithanqaza bayadansa. Nje it's a vibe. Nangu-ke umuntu wesilisa afike azohlala nami etafuleni. Kuvelane kungicacele ukuthi lo guy lo okade eletha ama-drinks ngomningi. Hake bafethu-ke kuthiwa mangabe uyintombazane, don't play hard to get. Ngoba umfana naye uyasaba, naye uza kwene novalo. The moment you play hard to get, naye umfana naye umuntu akasiyinsimbi. Phela siphila kwezinye iy'khathi manje. Kumele nawe umthambisele, meet him halfway. Mekazokushela umfana, meet him halfway. Ngiyadlala njalo. Ayike nami-ke ngitshayeke ngimmithi halfway. Umfana-ke bakithi ethi usafikile la etafuleni ngim-entertain. Kube mnandi kube njeya. Guess what? Akuphelanga ngisho ney'nyanga ey'ngaki. Umfana wadilika waye ekhaya wazocela isihlobo esihle, wangilobola, wangishada. Hayibo, naku phela mina naye umfana uSongundlebe umyeni wami sesimuva emzini wakhe. Cela ukukutshela ukuthi mangabe kukhulunywa ngenja yomuzi, khulunywa ngomuzi kaSongundlebe. Iy'moto zidunuselene zibhekele umuzi useduze nolwandle. Umhlophe uthe qwa, yonke into phakathi uyayibona ukuthi inenani elibizayo. Cela ukukutshela ukuthi angikaze ngalithola uthando olufana nalothando leli uSongundlebe wenginikeza lona. I was happy emshadweni wethu, bengijabulile kakhulu. uSongundlebe bekawumngani nami la emshadweni. Zimporoma nje kumnandi, angikaze ngaphathwa kanje othandweni. Hayi-ke bafethu-ke, hayi-ke njengomuntu oshadileke nami ngamitha ngakhulelwa. It was a beautiful moment empilweni yami. We were happy mina nomyeni wami. Angena amanzi endlini bafethu. Naku phela sengiya kodokotela ngimithi phela ngikhulelwe isigwili uSongundlebe. Udokotela uthi yena aka-understand, akayibonisisi kahle lento engiyikhulelwe. Akusiyo umuntu mina lento engiyikhulelwe. Ngikhulela into angakwazi na ukuyichaza, akayiboni kwi-scan ukuthi yini kahle kahle yona lento le. Hayi mase ngiyaxoxa-ke nomuntu wami ngiyi-consent, athi uSongundlebe khululeka. Vele kuba njalo ekhaya, mangabe sikwi-scan iy'ngane zethu nje ayibonakali kwi-scan. Odokotela they can confirm ukuthi u-pregnant, but ingane bathi i-scan as-understandeki, asiqondeki ukuthi yini. Hey, lapho uyambona ukuthi umuntu wami ebusweni uSongundlebe ujabulile akanalo ngisho noluvalo oluncane. Ake lifike-ke ilanga lokuthi ngihambe ngiyothola umntwana ngitete. Cela ukukutshela ukuthi hayi madoda, ngiyasikwa, ngiyashukashukeka, hayi angizali. Odokotela ba-consent, yabona ubuso babo nje. Bathi sina sikaze sayibona into enje siyaqala ukuyibona. Ngibatshele ngithi awusiko lakithi la engishade khona vele ngenze niyibona ingane eskenini. Ngicela ukukutshela kufike-ke isikhathi sokuthi ngizale, ngiyabinyabinyeka, akuzaleki. Odokotela baze bangithathe-ke manje sekuthiwa ngiya kwi-C-section. Hhayi-ke sekuyaluntunjwa iy'kere nani nani. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ingane mangabe sekukhanyisiwe amalambu sengilindile odokotela sebelungisa iy'kere zabo, sengiyasikwa, sengiwuza umsindo wazo. Kuvelane nje ngizwe into ephumayo la, ngizwe isinye sami sivuleka ngenye indlela, sivuleka sithi keqe. Hayi bo bakwethu, ngicela ukunitshela ukuthi kwaphuma engakanani bafethu inyoka, kwabaleka odokotela esibhedlela, yaphuma yathi chupurutu yabaleka. Odokotela esibhedlela bebexakekile nabo bengazi ukuthi bazongisiza kanjani. Umyeni wami that day bekangafikanga esibhedlela, wangitshela ukuthi nje u-committed somewhere else, client ekudala welidinga seli-available, uzongibona ntambama mengiqeda ukuteta. Ngicela ukukutshela ngihambe-ke ngiye endlini-ke. Mengifika endlini ngifica nje lento umyeni wami uyigonile, uyajabula ukuthi sifikile ukhuluma nayo. Hayibo,
uyakhuluma ukuthi njengoba inyanga yayishilo ukuthi by this time kuzomele sengikhiqizile into ene-DNA yami ekuyiyona impilo yami ezosecurisha ukuthi ngibe rich impilo yami yonke. Ngiyabonga ethandaza kumadlozi wakhe, ethandaza ngokuthi uyabonga ngokuthi inyoka finally sekunenyoka ene-DNA yakhe esikhona. Ake bafethu, it's when I realized ukuthi cha kahle kahle le ndoda ithwele futhi emthwalweni wayo isisebenzisa mina. Ake ngabona ukuthi-ke sekumele ngihambe-ke manje ngabaleka. Ngicela ukukutshela-ke le ndoda yatshengisa nje ukuthi ayinendaba nami isikutholile ebikufuna. Yangibuka nje ngaphuma ngibaleka, yayigonela inyoka yayo okuyingane yayo, yayibrashela ingane yayo ingenandaba. Ngicela ukukutshela ukuthi noma ungabaleka kanjani akukho la idimoni elingafinyeleli khona. Liyakulandela lize likuthole. By that time, like it was my first time ukuba umzali, bengenayo information ukuthi vele emva kokuthola umntwana vele you bleed or kwenzakalani. So mina I was bleeding like nobody's business. Emabeleni bengenalo ubisi, bengenabisi ngisho nolulodwa oluphumayo. Like I was bleeding ngaphansi. Kwakuthi mangabe ngileleke ifike inyoka ebusuku. Ngizwe ngemsindo ethi sip 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 sip. Ithi ma hawu usuyangibalekela, ngizoncela nje. Ngiyazi ukuthi ichwane lenyoka liyayibonela, kodwa mina ngile lichwane leli elincelayo. Ngizoncela ubisi lakho. Guess what-ke? Lolu bisi lenyoka kade lincela, bikade incela igazi lami. I was menstruating thoughts. Ngazama ukubaleka, ngazama ukuyocasha kuphi, ngazamani, ngihambe ngiyohlala emasontweni, ngihlale kuphi. Bufike nje ubusuku, inyoka ifike izoncela. Ngisho noma kuthiwa mhlawumbe ngiyazama ukuthi ngingalali, mase sifikile nje isikhathi sokuncela kwenyoka bengivelane ngizele into engabambeki, ngisho ngageza ubuso ngamanzi abandane ayisi phakathi, ngifake ayisi phakathi, kodwa nje bengivelane ngilale ngesikhathi sokuncela kwenyoka. Lento bihamba nami, bengayitholi deliverance from this thing. Bese ngihambe zonke inyanga, sengibahambe bonke abafundisi. Kodwa deliverance ngingayitholi. Up until one slimanyana day, when I was trying to take my life, ngizama ukuyibulala. It's when I've realized ukuthi konke engikudingayo, konke ukusinda kwami kukhona la. It's just that I need to believe ukuthi I am powerful, I am strong. Noma kuthiwa yini engibhekana nayo endleleni ngayilwisa, ngiyikhonkarishe. I told myself ukuthi it's time for me to fight with the snake. Guess what-ke? Safika isikhathi. Yafika inyoka ebusuku. Ngicela ukukutshela ukuthi ngayidwengula ngalezi zami izandla. It's when la inganqoba sikhona lesimo. And kwangiprovela ukuthi in any situation esinikezwa sona, whatever situation uNkulunkulu la ithrowa to us, it means usithembile ukuthi sinawo amandla ukuthi we can conquer, singasinqoba lo sosimo. It's just that usathane kunalento nje avela nayithathe engqondweni yakho ayibhekise phansi, akukhohlisa ukuthi wena unamandla okunqoba, wena uloku ukhaliswe yinkinga. So kulo experience yami ukuhlukumezeka, arof nje ukuhlukumezeka, but ngaphuma nento eyi-1 ukuthi nginamandla okunqoba lo sosimo, akhathalise ukuthi isiphi isimo. Once ngisesimweni ngisenjeni, I need to accept ukuthi cha manje ngisenjeni kubhedile, kuyabheda. Mase ngithi iplani-ke ayiqale lokuthi ngilwisane nalesi simo. In any situation, ngaba i-divorce, ngaba yini, ngaba ubuhlungu odlula kubona, ngaba ungabi namali, ngaba ungabi namsebenzi, but I need to accept ukuthi hayi-ke manje ziyamporoma, kuyabheda manje, but ithini iplani elandelayo, because ukukhala akusizi ngalutho. Sila emhlabeni for pleasure and pain, so we need to embrace pain. Mase siba ne-solution ukuthi how do we deal with pain. Impilo ngaphandle kwe-pain ingaba plain, ingabhoreka, angeke ube nayo i-challenge.
thina we are strong enough for i-challenge. Ayikho into engasihlula as long as sisaphefumula, sagcotshwa uNkulunkulu le emaphakadeni wathi thina siwumfanekiso wakhe. Just imagine umfanekiso womuntu powerful kanje ukuthi how powerful you are. Kuthiwa ichwane lenyoka inyoka uqobo is powerful as the mother. So nathi ke samachwana uNkulunkulu. So nathi sinamandla njengoNkulunkulu. We were born to conquer any situation. Ngizoyibeka Mangabe intombazane enephupho lokuthi mhlambe ufuna ukujola nomuntu orich, uthandane nje nomfana oaffordayo. Kumele uyibheke indawo oyihambayo. Ubheke into oyigqokayo, ubheke into ogeza ngayo. Angeke nje uhlangane nendoda erich uzohlangana nayo lapha enkukhwini enekhalibhothe elibomvu. Kumele uhambe uye endaweni eziphezulu. Kwakumina ke loyo ngigqoke enye ingubo zami. Ungagqoki into erivila kakhulu, kumele ube sophisticated. Ngihamba ngiye endaweni eziphezulu. Mengifika lapha yana uyabona lapha yana kisendaweni eyigwili. Igwili zihleli lapha yana uyababona abantu abadiscuss ibusiness nje kuleya ndawo. Isendaweni etopshayela nokudla kwakhona kuyabiza ke ngicela ukukutshela. But you must invest. Kumele uinveste kwinto yakho kwibusiness lakho because nami ukuthola indoda enemali bekuyilona business lami ke lelo. Kusenjalo kube khona indoda sengiqedile udla ama status indoda yeSulumani ecela ukungijoyina etafuleni. Hayi ke futhi ngabunankinga ke ngijoyine ke siyaxoxa kumnandi nje siyaxoxa izigcine singitshela ukuthi hayi mina nguDr Hussein. Oh okay nami ngiyitshela ngoba igama lami angitshele ukuthi lo Dr Hussein une medical center ucela ngifike ku medical center yakhe kusasa azongichecka amabele ukuthi anginayo i breast cancer. Ayingihleke ukuthi ayikwazi kwakhohlakala bo lokho kweSulumani. AmaSulumani ajayela ukuthi kube nje abantu yabona abakholelwa inkolweni akusibona nje abantu abakhuluma ukukhohlakala. Ayike nami njengentombazane engenamuntu uyabona nje inja engenambeki ngithatheke itrip yokuthi ngihambe ngiye ku medical center ya Hussein. Mangabe ngifica bafethu lapha yana hayibo akusi medical center nje just a medical center. U-owner a private hospital uHussein emncane kanje kanjani. Ake bengifika ke lapha yana ke uHussein angi-entertain athi phela wena othi ngikucheck-ke ke njengoba ade ngikuthembisile ukuthi ngizokucheck angicheck i-temperature awuthi ngikucheck ukuthi mangabe i-temperature yakho injani ishisa kanjani into ezongitshena leyo ukuthi phela nasekamereni uyabila yabo wabila la kwi-temperature kuzosho ukuthi nasembhedeni uyabila. Hayibo iSulumane elikhohlakele kanje. Ake bafethu ahamba ongihlalisa kwesinye isihlalo athi yabona ke la yila ozothi mangabe usukhulela izingane zethu yila ozoyizalela khona izingane zethu. uHussein uyahamba uyangihloma nje ngihloma kuyona yonke imishini ayi-ownayo kulesibhedlela uyangichecka nje uyangifaka amabhanda khona ngichecke waze wangichecka ngisho ne-heart rate ukuthi inhliziyo yami ijampa kanjani igida kanjani. Ngicela ukukutshela waze wangihlalisa nala lo mshini lo wokuhlola esiswini umuntu okhulele wangichecka ngaphakathi ngathi sisadlala yabo nje uyikhulumela lemkhuba yakhe siyajoka kodwa umuntu uyangichecka kodwa kusalayo. Ake uHussein sihlala etafuleni mangabe sesiqedileke athi kumina hayi ke ama results wakho sengwacheckileke hayi ke ntombazane u100% uhealthy sho ukuthi sengawathumela amalobole ekhaya kini nami sengihleli ke lapha yana sengihleli ngithuli ngisetu ngihleli njengento ewethi nje ukuthi ungayilobola ngempela ngibe ngizazi indaba zami nezikandali zami ngihleli lapha yana kusengitshela ukuthi hayi khulileka bese ngiresearchile ngamalobolo because it was love at the first sight mangabe sihlangana lapha izolo mina ke nje izinkomo lezi abayifunayo kini ngiyoyibhanqa ngishaya noma ka times 5 ngikhiphe angeke ukuthi wena umuhle kanje ngikuthanda kanje siconnecta ngenhliziyo ukuthi mina ngakukhokhela u80,000 or 100,000 ngizokulobola ntombazane. Kusho uHussein iSulumane engihlangane nalo erestaurant izolo akakapheli ngisho no 48 hours ihlanganile nalomuntu kodwa usekhuluma olobola kodwa ke asazi. Fika ke endlini emva kokuvakashela uHussein endaweni yakhe avelana phone uHussein
Ake sengiyakhuluma-ke naye ungitshela ukuthi kusasa ngicela sihlangane endaweni ewukuthi egaraji ethengisa iy'moto. Hhayi-ke ngiswenke-ke bafethu ngifike-ke egaraji. Mesifika-ke egaraji uHussein akhombe yabo esadini laley'moto lezi ey'bizayo. Athi angithuze engiyifunayo, engiyithandayo uzoyikhokhela. I-price ayisho lutho because yena uthathekile, uyangithanda, ufuna ukungitshengisa ukuthi userious kangakanani nami. Angitshela ukuthi yena emasulumaneni ayikho lento yethu yokujola niloku nicabuzana. Kumele umuntu umshade umcabuze emshadweni. Hake bafethu mina ngicamsi kuyadlalwa. Hayi bona ngigoduka ngemoto ethenge uHussein. Uvela newayiswipe nje. Mengifika-ke complexini le ngihlala khona kwi-complex. Ngisenaloko nje ngisathukile ngicamthamanga. Hayibo ngifike ngiyipake bafethu ngicabanga ukuthi kusazothiwa siyadlala. Ngiyipake imoto egcekeni. Hayibo akekho umuntu oyilandayo. Hayi-ke ngicela ukuntshela-ke after some few days uHussein weselikhokhile ngempela ilobole ekhaya. And isashada inkunzimalanga yomshado. Hake sesimuve in endlini kaHussein. Umuzi omkhulu uyabona laphayana ngathi usemall. Ayibo simuve in nje ilife imnandi ibuthebelele sishadile manje. Like life is beautiful. Ngathi kusanomuntu nje sazongivusa athi vuka wena ntombazane uyaphupha. Aqale kuHussein angiqashe enkampanini yakhe. Shuku sesibhedlela sakhe la asebenza khona. And nakhona nje ngiyazavuna imali, you understand? Nginekhadi le-unlimited, sekukusebenza nje ukuthi ngingabhoreki. Angitshela uHussein ukuthi yabo nje mina ngikwi-management, one day kungenzekela anything kumina. Ngifuna ukuthi ube umfazi o-hands on, wazi ukuthi kwenzakalani laphayana. Noma kuthiwa ufuna ukufaka obanye odokotela, kodwa nje kube wena o-hands on, owazi yonke into bese ey'khundleni ey'phezulu. Anginikeze i-office lami ngedwa. Le office ngisebenza ngedwa, angixhumani nabanye abasebenzi. Kuleli office kune-system yama-medical aid. Lonke uhlobo lama-medical aid. Hayi mina ngazeni-ke ngama-medical aid because ngitshela ukuthi umuntu uma ngabuye kadokotela or esibhedlela bayafonela i-medical aid yakho ba-check ukuthi unayo imali. But la kaHussein bekune-system okwazi ukungena kuwona wonke ama-medical aid. Ubone ukuthi umuntu okay ukwenza ukuthi nokuthi kusela imali engaka. Ayike sho ukuthi bekunamafayili abantu bonke abantu abavakashela la kadokotela kaHussein yabo. Ayike uHussein angitshela ukuthi mina umsebenzi wami ukucheck abantu ama-medical aid yabo ukuthi imali eningi isele ngakuphi, ikuphi le kunemali khona esele. And then mase ngiyabhala i-report ezomnotify ukuthi hayi lokhu usela imali ekuthenini nokuthi ekuthenini nokuthi. Hake into ebithusa ukuthi la kade ngisho khona ukuthi hayi kusela imali yokuthi usengenziwe ukuthi nokwenziwa ukuthi bengivelane ngibone labantu ekade ngenzile i-reports ngabo ngibabone sebela isibhedlela sebeyagula ngempela sebephethwe ilento le kade ngishilo ukuthi kusela imali khona. Hayibo lento le yangistressa ke manje because ngiyayibona ukuthi iyaqhubeka ngiyasho ukuthi hayi khona noma thiwa izinto zimana ukwenzeka soze kuqondane so kube i-coincidence. Ayisho ukuthi ukhona umkhubo okhona ukukhohlakala okukhona la. Yabona zonke le insolo zami zingidla ngaphakathi akekho umuntu engizomtshela ngazo. NoHussein angeke ngize ngimxoxele ngazo. Ngiyasebenza nje ngibhizi ngizavuna nemali ngalendlini. Ake uHussein umuntu wami umuntu onothando bafethu angifuni uqama amanga angikhiphele ey'ndaweni ey'phezulu ey'shaya ulwandle yabo ey'ndaweni ezimnandi ayisifike sidle futhi ukudla kwakhona ulozolo kushaya kamnandi sidle sithi mesiqeda ahamba yongibamba la esibuka khona ulwandle angibamba ngiqinisa ngangidedela ngiqinise kakhulu uHussein mase yakhuluma endlebeni yami. Yabona lokungiqinisa kwakhe ngisho ukuthi hayi lokungiqinisa kanje ikhona into ekhona kodwa ngime straight ngingafuni ngisho nokutshengisa ukuthi nginovalo. Angihlebele endlebeni athi uyabona lento lo ne-concern ngayo ngiyabona lemibuzo oyibuza yona ukuthi kwenzakalani ebhizinisini lami. Ngizokuphendula yona-ke njengoba ngikulinde la. It's up to you ukuthi uthatha siphi isinqumo emva kwalokho. Ngizokunikeza ama-option awu-2 ukuthi uthathe isinqumo. Ayikaqhubeke kuHussein athi uyabona la mina into zethu vele amasulumane sithwele. Alikho isulumane elingathwele. Amasulumane athwele wonke. Ungawabona esaksida ephumelele ebhizinisini lawo athwele. So mina njengoba nginalesibhedlela lesi ngithwele ngokuthi lento zami nginikeza amagama abantu
ukuthi lo unemali kanjani kuphi kwi-medical aid yakhe ngoba mina ngudokotela. Mase umuntu uyabuya ngizomenza lo procedure le ekusele khona imali. Ngiyabona ukuthi mhlawumbe uyabona ukuthi kwenzakalani. So ntombazane-ke enhle engiyithandayo, it's up to you ukuthi ubuyele emuva endlaleni uyofuna amanye amadoda, or uyaqhubeka uhlala nami la uyayizavuna ngamasaki imali uyivalela umlomo wakho nje udla ijoy udla life. Ngasala ngididekile ngingazi ukuthi ngenze njani, ngigembule ngeimpilo zabantu. Uyababona abantu bayahlinzwa, abantu bazokhishwa izibeletho, into engahlangene nabo, into adinga abaphethe, it's because of uHussein. Ngahlala ngididekile ukuthi ngenze njani, ngiqhubeke ngidla imali or ngibuyele phansi edakeni ngiyofuna amadoda anemali futhi amanye athwele asazophinde futhi angisurprise angishokhe ngasamething, or ngiyahlala kulomshado. Ubheki Themba emsebenzini uxoxa phela-ke nomphathi wabo omusha, u-engineer omusha efemeni yabo. Baqale bexoxa kahle nje ngezomsebenzi emkhombisa lokho akumele amkhombise kona. Sekuyasuka-ke usiyalibeka udaba uBheki Themba ukuthi Mlungu untomzodwa lo engathi umbhekile impela, engathi nje unokuba busy naye. Ngicela ukukwazisa ukuthi uyintombi yami engisuka kude nayo le emakhaya. Mina naye yize singakalobolani kodwa bese sithembisene umshado. Wamisa iduku, wachoma iduku elimhlophe lokusho ukuthi uyangiqoma ilanga libalela abantu bebhekile. So njengoba ngila ngibeka imali yelobolo kanti neinkomo ekhaya sengiyibekile inkomo ezimbalwa ezimbili ngizogcwalisa ngemali yelobolo ukuthi inkomo zibe 11 ngihambe ngiyoyishaya iphelele ngikhiphe inkomo kubo. So Mlungu ngiyacela ukuthi engathi ungakuthi ukuqhela nje kuntomzodwa mhlawumbe ubuke nje abanye abantwana la emsebenzini ngoba baningi abantwana abahle khona la emsebenzini. Ake bafethu uMelusi u-engineer omusha la emsebenzini avela namgcwaliseleke uGayi lo phela. Athi ngeke ngizodlala ibhinca mina ngitshelwa ibhinca, wavela namgibelisa phezulu sayindoda awunyuka uye lapha phezulu uyochecka lapha ngifuna ukubona umsebenzi semgcwalisela phela ukuthi umini ophethe la. Hake masiyamtshela silalela lana ke ndoda, wena uyile nhlobo yensizwa engeyikwazi ukuthi ithengele umuntu esifazana ama-prawns. So-ke awungeke ngimteketise ubaby girl ngimkhiphe ngimfake ey'ndaweni sibone ukuthi ubaby girl uzobe salamukela yini ilobolo lakho ngoba mina ngizobe sengiqedile ngaye. Angisho ukuthi ngiyamthanda kodwa nje engikutshela kona ngizobe sengiqedile ngaye. Sho ukuthi lo mphathi nje angazehlisi atshengise ngqo ukuthi yena nje uzodlala ngale ntombazane. Kuzobonakala ukuthi le inkomo zakhe ayibekayo uyoyinika bani because yena imali unayo into yokuthenga u-engineer ufundile. Ukukhuluma kwakhe nje kwabe ngathi nje ulibukela phansi ibhinca leli elizamelayo lisahlanganisa imali yokulobola. Yamdina yamcasula kakhulu uBheki Themba lento yokuthi lo mphathi uyamtshela ukuthi le ntombazane imise nayo iduku, yena uyasoma la ntombazane immeke emathangeni, yena ufuna ukuzothatha ihlo likamama just like that entombazaneni ekudala begudla nayo bebekene belinde usuku lomshado ukuthi ubekelele imali yamalobolo. Cela ukukutshela ukuthi uBheki Themba ngalolo langa wagibela ibhasi elibhekisele phela emakhaya la eyobopha khona amanqine enyathi for lo mphathi omusha lo engineer omusha. Ngicela ukukutshela ukuthi wayesendleleni ubusuku bonke ethi ngizomkhomba lokwaze kwahlwa kwabamnyama esendleleni. Ngicela ukukutshela ukuthi ngeintatha wabengena la afuna ukuyokhomba khona u-engineer omusha. Ngicela ukukutshela ukuthi wejomba ngisho nemigaqo ejomba ngisho nemlilo, ejomba umlilo enza sure ukuthi ufuna ukugoqa ngale yandoda, ufuna ukuthi ingaphindi iphaphela umuntu iqine. Ngicela ukukutshela ukuthi ngokusa kwalapho u-engineer wangena emotweni yakhe nje engathi uye emsebenzini kodwa endleleni wazizwa ukuthi hayi mani ngikhumbula umama emakhaya, I just want to see my mother emakhaya. Ake ahambe-ke u-engineer afike vele ekhaya kubo before ambone uma wakhe adlule nje imfuyo yakubo, abone ngathi iy'mbuzi ziyamsmayilela ngathi ziyajabula ukumbona. Ngicela ukukutshela avuke nje amanye ama-feelings nawo angawa-understand for iy'mbuzi. Yazangijabulisa bo le y'mbuzi ngaze ngayithanda bo. Hayi bo nanti uthando ley'mbuzi liqina. Ngicela ukukutshela ukuthi umlungisi
wagibela embuzini. The whole engineer yagibela embuzini, yalala nembuzi. Hayibo, nansi into mengabe evuka ekseni, usevuka ekseni nje ayikho enye into ayicabangayo, ucabanga imbuzi zimnukela amanandi. Imbuzi inalento manethi woza, afike futhi agibele imbuzi ayitike, alale nembuzi bafethu. Just imagine ukuhlukumeza isilwane okungaka. Umuntu owenza lokho akumelanga lo muntu loyo aboshwe. Angi-understand ukuthi yini lesembuzini ethandwa abantu besilisa. Cause ngiyezwa nangala ko-Eastern Cape kuthiwa iphelile imbuzi zabantu, kunendoda nje ebelesele imbuzi, ebhizi ney'mbuzi. Cela ukunitshela ukuthi hayi phezu kwayo akasabuyele emini usefuna ukuthi imbuzi akasabuyele emsebenzini, usefuna ukuthi imbuzi zibe seduzane, uyalala lapha emini. Hayi uma wakhe azabe concerned. Afike mntanami ngiworried kanti ubuyela nini emsebenzini? Ngangitshela ukuthi ufikile nje okweyinsukwana. Hayi amtshela ukuthi hayi mama khulileka, ngithathe i-leave yenyanga. Umama athi hayibo phela mntanami kudala uhleli la inyanga isiphelile manje. Hayi mangi esendile i-leave kwaba i-sick leave nje ngaya kudokotela wami othe nje nginenkinga. Bengisafuna ukuthi ngiphumule kahle ngibheke umhlambi kababa. Sibone ukuthi singaqhubekisa kanjani ma. Phela iyabhuma indaba yebhizinisi yomhlambi. Imhlambi iyakhula. Cela ukukutshela ukuthi u-engineer lona akasayi emsebenzini, ubhizi ugibelana nezimbuzi. Lapho imbuzi seqalile ziyafuqatha phela zijwayele lento leyenzakala kuyona ukuthi umuntu alale nazo. Ziyafa imbuzi nje emva kweinsukwana mhlawumbe elalile nayo iyawa izimkhathaze umama le ndaba uma wekhaya abasanawo ubaba kuleli khaya because lo mfana uyathenga nje imbuzi uyaeda kodwa imbuzi ziyafa. Ayike imkhathaza umama abiza umuntu ozobona ozobheka egcekeni umuntu wesiZulu ukuthi kahle kwenzakalani. Ngicela ukunitshela kumuntu afike akhulume asho ukuthi umfana walekhaya unelumbo kunomuntu omsebenzile ukuthi alale nezimbuzi. Umuntu loyo webangisana naye intombi. Futhi angeke ngikwazi mina ukukhipha lo muthi walo muntu unzima kakhulu. The only time ngizokwazi ukuthi ngiwukhiphe kuyomela ukuthi lo muntu ahambe ayoxolisa kule ndoda le ayithathela intombi ngoba inhliziyo yale ndoda yahlabeka yabhoboka kakhulu. Cela ukukutshela by that time ibhinca le seliphakeme seliseyikundleni eziphezulu emsebenzini because umsebenzi belwazi in and out. Sho ukuthi ukuphuma kwalo engineer omusha inkampani yathi ake thatha abantu bethu sibabeke phezulu, abantu bethu ebekade besebenza la bewazi umsebenzi even though bengenazi izitifiketi. Thina sothi mangabe sibona ukuthi umuntu une potential siqhubeke simfundise khona la emsebenzini. Apparently emva kokuxolisa uBhekithemba washo wathi hayi khona buyele emuva, mina ngakuyela endiyeni. Umuthi wendiya ke awuna reverse gear. Hayi indoda ke bakithi Nkosi yami yaze ya resign emsebenzini. U-engineer wa resign emsebenzini because of le sick leave yakhe bekasegule for inyanga ezisithupha. Wa resign washo ukuthi unfit to work because bekafuna ukuthi imbuzi zibe seduzane. There was something special ngeimbuzi, iphunga lazo, indlela ezikhala ngayo zithi mangabe busy ezenza lento zakhe, indlela eziqathaza ngayo amangcoliso mangabe ehamba. Everything was sexy. Bimsatisfya u-engineer bese into yasemakhaya ke busy ejahana nezimbuzi ayisemadlelweni saze saphela ke isibaya sakubo. Waseyaqala ke ngoba imali yakhe isiphelile selusela nomakhelwane kanti nezimbuzi zomakhelwane zizophela ubuqathaqatha. Ubani owaye wrong, ubani owaye right kulesigameko engiqeda ukusisho. Ngizoyibeka lapho ke indaba yethu yanamhlanje Buzz SA to all social media platforms. Ungakhohlwa ukuthi uhambe uye on our YouTube channel ufike usifollowishe, usubscribe. It's free of charge. Siyanthanda kakhulu.